Ludost ili dobra ideja? Ipak ovo prvo, a? Hajmo. Tamo je laptop, tu je mjesto gdje ćemo da spavamo. Valjda. Inače što se tiče jela, A ništa od toga. a nije lijepo jest u WC-u, tako da ćemo ili zaboraviti za 24 sata, pošto sam upravo jeo, ili ću izaći jednostavno jesti, te kasnije ćemo tu nadoknaditi, tako što uspije ovaj challenge. Mada ne vidim razlog zašto ne bi uspio jer je vrlo lako realno. Ok, znači trenutno je 15 sati i 8 minuta, što znači da sam ja ovaj challenge krenuo u 15 sati, da ćemo ga sutra završiti 15 sati. Koliki sam zapravo fan Jolly i Bubi, da kad mi se pali laptop, bukvalno se čuje njihova pjesma. Šta ja radim zbog YouTube-a? Subscribe button i da razvali like na ovaj video, hoću da vidim bukvalno sve lajkove, koliko god možemo. Znači lajkujte video, još 24 sata izazova i u komentarima napišite kakve tu izazove želite. Javio se prvi problem prošle neki sat vremena, šta ja znam. I nemamo interneta, tako da vjerojatno je puko, čekamo da dođe. 15 minuta do 5, znači evo ga, došao internet. Idem na refresh i dolazi konačno internet. I znači sigurno ste primijetili, najveće majice možete kupiti na loading.ba/bucket. Ok, imam jako velik problem. Neka prva 2 sata ovog challenge internet radi ok. Tamo sam odgovarao neke mailove, radio neke stvari. Uglavnom, vidjeli ste u prošlom dijelu da je puko bio internet i da je došao, međutim sad ga uopšte nema ovdje. Ovo mi je jako otežalo ovaj challenge i ne znam da li ću uopšte moći da izdržim. Pogotovo sad zato što nemam internet, tako da. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ovaj challenge će biti jako težak sada. Sada je bukvalno vrijeme za jedan serijal koji smo napravili u ovom sviranju sa bucketom. Kao što znate, u ovakvim sličnim videa sam palio na aplikaciju Piano za sviranje. Kao što vidite, tu je. I danas ćemo pokušati nešto da naučimo svirati jer imamo dosta vremena, jel tako? Joj, bit će se. Našao sam neki tutorial za Jolly pjesmu, idemo da vidimo. Poslušajte ovo. Halo? Ma šta ti radiš? Snimam već 6 sati u PC-u. Ti čakaj ti si. Like za sestru, bra! Upravo je neko prošao i gasio svjetlo ovdje. Inače, imam jedno pitanje za vas. Zašto se u svim prostorijama u kući ovo zapaljenje i gašenje svjetla nalazi unutar prostorije, a u WC-u se jedino nalazi van prostorije, znači iza vrata? What the fuck, znači zašto je to tako? Otvorio sam prozor, sad da vam kažem da je noć uveliko svalila. Kao što vidite, 9 je sati. Pošto mi daje svjetlost je laptop, uglavnom tražio sam The Thinning dvicu od Logana Paula, drugi dio filma. Sad ću da je gledam, našao sam. Znači trenutno je 9, film će završiti negdje oko 11. Je toliko teško, može se izdržati, jedino što me internet malo zeza, koči tamo vamo. Uglavnom idemo gledati film. Trenutno sam na neki sat vremena filma. Iza mene je upaljeno svjetlo u drugoj sobi, ovdje je ugašeno. Isto tako tamo se snima timelapse, ja se vjerojatno ne vidim, eno me tamo vidite me. Ćao. Nakon filma ću ići spavat, a sutra. Peace. Neko od mojih je upravo upalio svjetlo u hodniku, to me probudilo, sad je ugašeno, sad se ne vidi. 4:30 i spavam nazad. Dobro jutro. Fuj, vrijeme je vani, znači evo eto sam nadonekle video tu, a gore, znači jedno što je trenutno bitno jeste da trenutno je 14:56, što znači da je ovaj izazov gotov i da mogu ovaj video ići editovat tamo, lijepo leći i editovat, tako da
Bilo mi je drago ići s tobom.